kirabiranye mwana wa mama Cheers, Sheri. Cheers. Sinabira rwose nawe ugiye kunyicisha inzoga ndumva zigera. Ako mami, uri wakizemo agacupa. Uranshimisha pe. Sekabo, kutanywa sha wabuze iki? Serveri. Hakabo icyo kunywa. Urashaka iki? Ah, kabo. Umugabo sha. Mumpere Perezi yo ngufu. Kirabiranya rwose akabari kawe karakiritse nta nyama ntacyo Yo kuya turarya mu rugo. Akabari gakiritse. Kana akabari ko kwanje. Cyangwa agafashe hasi. Kari mutwari twiza muri. Anje se nusigaye utereta. Bebera umwana nguvu wa mukobwa. Nguvu se mutwaye iki? Wowe ko utayinyweye. Abo ngamira inzo kuzi inzo wakumburinjije. Nguvu ko umwana ari nziza cyane. Uyo kabose. Maramoya hasi. Numero umwana nguvu. Uvuse fuko twaye. Kaborata barakubejya ndumwemera umwana. Akirati. Oya bwimera umwana nguvu. Bakumwabyera cyurukinzo. Kagotomurisha. Ako bunda kakabari wanzaje mugakiriritse nta nyama nta kira kimwe umva. Umwarata sha. Nyuma gacupa tazabimbwa sha. Bari kureba bakurebeshwa Melissa mwana wanjye wabonye Melissa cyane n'umwijero utazabimbwa mbabarira Kirabiranya abonye Melissa umukobwa abonye Kirabiranya Melissa mwana wanjye umva haragiye njya gukora kuri mama rambure mu mwaka wa Christine akabona abasitasi ya polisi kubitwa n'inkura kwangegeraho mbwa gusa uzi udafite amafaranga se hano barakopa ko kireba Nukuri ndabirambiwe. Ibi bintu ndabirambiwe. Akugira mama gume muri aka kazi k'uburaya. Ngiye kugakora. Yes ashima. Na Rebecca se ko narinje kumureba. Kanga ubona agenda na Rebecca. Nonse ko numva uvuga nabi. Ubwo urumva wambwiye nabi, umuntu ababwizwe ko nako mujya mwumva. Ubwo mvuze nabi. Basi mbabarire nimba ngucumuje. Ko wabarire nyine.
Mama bite? Ko wicaye hano? Navuye mu rugo ngiye kwa muganga ndembera hano. Kwa muganga wafashwe ute? Nafashwe numva ndatingurwa. Numva ngo ni malaria. Malaria warugiye kwa muganga he? Okay. Waza nkakugeza nta kibazo. Ibintu nkakugeza. Niko, uyu niwe kirabiranya mwambwiraga? Ndashaka kumbwira ibibazo biri hagati yawe n'uyu mugabo. Nkubwire Ibura, uri umuntu w'imbwa cyane. Ikibazo dufitanye twananiye kwikemurira twebwe ubwacu. Ku buryo nda kujya kunteza leta. Ubwo je nibiki? Ngiye nta kindi nkeneye. Ni amafaranga yanjye. Yampereze tubirangirize hano. Ariko se ayo mafaranga twananiye kwimvikanya n'ubwacu. Ku buryo nda kunteza rubanda. Ibyo ni iki? Niko, ibintu bibiri. Amafaranga uramuha cyane ntago yamuha. Uyu kirabiranya ntari bumpereze. Ubushize naje kumwishyuza hano iwe. Yazanye igito yaragiye kumena umutwe. Ntubyibuka? Mva mbese. Yanyi gukuta muri urwo rutwe. Akutaturamo kabiri. Gibuze nkandi kubana n'umurambo. Mfuna mukinga wana. Mwambika amapingu fwa. Hasone. Umurambo. Papa ibi ni ibiki? Cyo kabonade ko gize story. Ariko afande, mwakanyambika mwagira. Muri inyambika nayo mwambika irindi. Avuga imva n'imvana yayo mafaranga avuga. Mwicira amaso. Niwe wabihisemo agatubishyira habona. Ayo sa amafaranga y'umuntu kiyangurisha. Ayo na amafaranga yaguze urumogi ararunzanira ngo mushakire isoko. Nduhaye abarucuruza bose barafatwa kandi arabizi. None nagira ngo nyamwishyure ngo giye nyikuriye mu mufuka wanjye. Namushaka n'ibimenyetso muraza kubibona. Urumogi. Ibura. Ndashaka ko mumbwira hagati yabo urumogi. Sobanura. Nabakene n'ibimenyetso ndabibereka. Simbizi kuri kumugana amahoro. Yawe, skunuje nirukanga niki? Bimeze biti? Narabikubwiye. Nabikuye ngo witonde ndi mu minsi mibi. None uyu munsi ndatwite. Chinyele. Yes, of course. I am celebrate. Uyu munsi plan zanjye zose napanze imyaka ingana. Hey. Just be serious. Nagubona ko imipango yanjye yose napanze imyaka ingana kuriya kugeza uyu munsi irapfuye mu masegonda 0. None urimo uraserebura. Of course. Ugomba kwishima, you know? Hey. You know what? Aho kugira ngo gahunda zanjye zose napanze zipfe uyu munsi zigeze finali. Ndakora igishoboka cyose. Like what? Even if msaba no kuyikuramo ndayikuramo. Ukuramo inda yande? Inda yanjye. No, you can't do that. Ndakeka navuze ikinyarwanda. Ngira ngo nawe magiragira urahazi. Yeah, of course.